job freezing. Anytime bia on my Ghana, yako IMF mako 17 times. Anytime bia on my no beko IMF no, IMF be show say for tabono to employment so. Enye nene shasiye. Who NPP, who now they call IMF. And I wouldn't say one of the conditionalities in any say IMF for Bekacho say public sector no abanye dwuma no eto de bia wose ode tabno to so because baby ado mu kon e bia wuntimi ntua enye Jomahama time and asa de ni besi me do be call back in fact Jeff to so mami quickly Nhyira fan bra Facebook ne hwa ade 2000 me de wo call back ako history amwahu the way sa ye de ho kɔ yen Ghana fo ama ye ho bra yi no ne ye de ho kɔ hye IMF nsɛm pɛ IMF be kyerɛ wo sɛ enwoma bi wɔ hɔ a wuntimi nyɛ until let's start from 2009 Kofi Bra ne yenye this calculation NPP for us say ye propaganda na mpɛ sɛ me clear sa propaganda first one apart from nyomo no mukika no sure on be so me yesa Jomahama on fan kofo bi adwuma eno kra nya no kra say so on fa adwuma on fan kofo adwuma enya no kra but I am a conditionalities no ba konne say say o fo bi adwuma to the bi obetimi akọ baabi na nipa kra nya adwuma nye na omabusu na multimedia sure how do you express a multimedia you betimi afa nipa 1000 o se yemfa nipa 1002 na 200 o mede omo be de adwuma 200 o mede cost kwa aya kwa eti I me beka kiro say regulate it say be ya usika sem tutuye no besumia yiye now 2009 o mampanyi kofo breso but talking kama me so bra Facebook ni anya analysis esi eya NPP for man no na Jomahama on fan kofo adwuma no me de ko back o mampanyi kofo time no IMF conditionalities ni ti affected affected sure NDC buy because IMF conditionalities no na ka ho in 2009 ora atamil se buy no right ye freezy public sector jobs frozen since July 2009 because now the one akoshe baby ma enkoyi yeah eka conditionalities no sure but we ye did say atamil se mpese e be fan kofo adwuma but I am ever say men fan kofo adwuma wo bro mo be kono mo nim de omo ye There's a foundation kofo leye no atamil se bae no ewo adwuma IMF no ko wura mu nti e ma na ye de ne manzo be fa ni pa adwuma because IMF ma omo conditionalities no say momo mfa nipa mmoroso enu number bi ene bi so nipa o mawi a ese omo qualifies omo nya adwuma no omo doso if I say Ghana nipa 10,000 awie a omo pa adwuma but adwuma na e wo no wo hwa nipa 7,000 beti aye what I say but 10,000 nyina esu say aban ma ya adwuma o ma ya adwuma IMF say enye su omo su no na wo behwe exactly ba wo sike kura wo ene adwuma dodo wo ye 7,000 adwuma na ma wo nye exactly it is abre no president no woni tumi bia because what the nsa akɔhye IMF mu yes IMF na etutu na namo sharp that's a fact yenko 2014 okay 2014 under John Dramani Mahama sa enwoma na bia nintino sa freezing no na etoa so okay enti bepim from samre ni nya no ye frankofo adwuma but we bon say time be be frankofo adwuma no na say ebia eye ye kapo no enti obi ebia universities no wo ho aye say afi motimi afi nipa 100 wo ho aye say ebia ha mo betimi afi nipa 200 ye sheda ye ne sa de be ya enkobro so na say bia mo hostels mo mo dormitories mo ye mfa ne sa enti wo fa bro so ebi nya ba bi na te say de nya ne free SHS yes obi a nko bi afi de koye bo mu nya ba bi na sa na wo kan exactly okay into 2014 and so job freeze hit public sector hard Jomahama time at that time okay and also enyanwa because of IMF nyoma nintino right because IMF na becha ye say nya ba bia na wo say obi so opa adwuma nti and nti de bia no mo encourage say enkoma ankrankran no okay nti wo ma ankrankran ni di year pressure ne mba public sector no sure into 2013 Jomahama now yemra MPP for so MPP for no mu complain ni say
Mahama Muntio MPP for ne wo mu so complaining say John Mahama man krofo adwuma no kenkan maye 2022 or say reconsider freeze on public sector employment. Public sector workers union. Just what government. Na your government be. 2022 na your government be. Na we brofu e kire say. Or say nana omonsa anwi hu bi public sector no omo employment no omo ejai no. Omo mfa ni pa adwuma wa aban adwuma mu no. Omonsa anwi hu bi. Okay. Na omonsa so ma dwene firi mu. Na ye aban ben na no wa freeze employment. Enti na ye Kufuado aban. MPP for ye no more kan wan. Kufuado okoye. Enche bia ye mfie mienu. 2022 okay. Yensan ko animu. Me de wo ko back amu hu the hypocrisy of MPP. They know the reason why ye freeze employment. Next one ye 2022 die ni. Oh 20. Still ane da so to. Okay. Enti yentie Kenoforiata o. Minister 2023 yentie Kenoforiata de okan. What is say? Or say no hiring in civil and public service in 2023. Kenoforiata no ye NDC ni. Na won say Kenoforiata nso na be ma clearance o. See em fa ni pass we. Kenoforiata no ye NDC ni. Kenoforiata de say no ye finance minister we. 2023 na ye John Mahama na net so. Da bi Akufuado. Sa abrofo no kire sen ka kire me. No hiring in civil and public service in 2023 no. E kire sen. O si aban adwuma mu no. Enya de say 2023 no. Ono be fu obi adwuma. Enti na Vincent mu. Any MPP for na ne omanu aye ya se John Mahama so won fa nkofo adwuma no. Sa abre no na omuwe no munya Ghana for. Enya Ghana for na MPP aban including them. Sure. Etna se ka se yemfa obi adwuma. Sa amre no Vincent die no kan. Vincent is my brother. But me person busa the hypocrisy of MPP. Sa abre na yen sika ni ho na ye se yemfa nkofo adwuma and the MPP no. Na omuwe. Next one here. Also, government freezes employment for civil and public servants for 2023 financial year. Great. And also na the MPP. Yanko yanim. Nhyira FM. Yanko yanim kakran Nhyira 104.5. Maka kira wo say untimi mbetwa nkontompo fia. Ebi ameka say atenten hu twa oto a unviri nkyere da o. And sometimes you otu ahwehwedan mu na atotobo. I mean next one. We aba. Afidi odi afidi ato a me kira wo say MPP for kan bibia hwe omu mienu say ade na mo kana no mo kan ne sen. Ene de yaba. What was your position? Odi ase. But ene no aban the same thing because you were IMF mu. Sure. Enti IMF no mu no challenges beba. Sure. What it means is that sa net freeze no ebe to aso. But eno nche se aban fa nkofo adwuma. Obi oye public sector nim say ye wo baabi wo ho a ye fa nkofo adwuma. Oh na say 2022 2023 aye kanyina no mo fa nkofo adwuma. But yam funny bebre sa e se sika ba obi wo kra na okọ retirement. Sure. Ne do bi ahyem. Ti ye no de ye omo fa. E normal. It is a ban se onfa nkofo adwuma no nche se onfa obi adwuma. MPP for ya aware. Inti adenti no person painted picture be say John Mahama and ebe yes hard ye no. Wa bra wo wa ban time no. O yes ha enioma no. And da ho no. Inti finance minister Kesa to force and say there's no freeze on employment into public sector. Ti ato force nanu ya obekan budget no. Wo say aban adwuma no. Omo gusu efa ni pa adwuma, omo nyaye. Simple. Omo freeze ye. Egusu ha ti omo fa ni pa adwuma. But it will be sector by sector. Yes, anetie. Into the MPP for Kano, and then muntie ya boy to egu, and ya papa. Omunso freezy adwuma ye fo ayem fo adwuma no. MPP for ye be 2022, 2023. It said the 2009, 2024. Ni nyina they understand the reasons why they do that. Into yen squashes are no crown to Next one.